našli, odakle si, sine, pogledaj planine sive, zejtin likom cveće procvalo, šuma dio, sunce zasijalo. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena. Cvetovi kao od vina pevaju pesme davnina, odjekuje kao nekada kraj Drine sa cvetnih livada. Proći ćeš puteve duge, vidjet ćeš krajeve druge, ponesi odavde jedan cvet. Nek svi vide, nek zna ceo svet. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena. Svete obitelji ove, napove Gospodovom u carstvu svome, sada slavljaju uvek i uvekove vekova. Blagojeni što ljubi rod naš srpski ves, rod pravoslavni, da pomjani Gospodu u carstvu svoje, sevdani, prisno i uvijek i vjekov. Mać svetih patrijarka naša Jedineja i preosvećenog episkopa našega Aventija, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, sada, svakda, uvek i uvekove vekova. Prosvetiteljicu svete obitelji, Mati Anastasiju, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, sada, svakda i kroz sve vekove vekova. Sveštenički, monaški i sav prijev crkveni, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda, sada, uvek i uvekove vekova. Bolesnike, pačenike, sužnje, progranike, udovice i siročan, sve one kojima je potrebna milost i pomoć Božja, braću našu koje stradaju na Kosovu, Metohiji, Makedoniji, Siriji, Palestini, Sudanu svetu, sve žitelje sela ovih, sve one koji dolaze u svetu obiteljevu i mole se, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda, sada i uvek i uvekove vekova. Duše preminulih shodnika naših otaca, praotaca, braći i sestara, da pomeni Gospod Bog u carstvu svome, sada uvek i uvekove vekova. Vas i sve pravoslavne hrišćane, da pomeni Gospod Bog u carstvu svome, svakda, sada i uvek i uvek.
Ovo je Srbija, govore grobovi razni, Blagodaću i čovjeku ljubav se sada i u vekove vekova. Amin. Slavljeni Hriste Bože, nado naša, slava Tebi. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi. Hristos, istini Bog naš, molitve i prečistije sve matire, sjatite verkovnika apostolov Petra i Pavla, i počistiti slavu se hvalih apostoli, živoselio se našeg dana, arhijepiskopa Konstantina Polska, Rodotejstava, sjedi sveti prosvjeditelji, učitelji Simeona, Dotočiva, prosvjeditelji Savija, Sinje Maksima, Vasilija, Ostoškog, Petra Svetinskog, Nikolaja Žičkog, Lazarja Kosovskog, i pravilniku Maticu Jakuba i Jani, Sjeciatini, da pomilujete i spaset nas, jako blagi, čelovjeko ljube. Molitvama nas, naši Gospodi, Isuse Hriste Bože, naš pomiluj nas. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Sila se Božija u nemoći i slabosti pokazuje. Reči su koje od samoga Gospoda čuo sveti apostol Pavle, koga danas proslavljamo. Mislim da iste te reči i apostol Pavle kroz svetu poslanicu svoju ponavlja i svima nama, svima ljudima, a osobito ljudima koji sebe nazivaju pravoslavni hrišćani. Da se Božja sila u nemoći pokazuje. Kaže apostol Pavle, koji je pažljivo slušao apostol, kako je težak život imao, kako je padao i u vatru i u vodu, kako su ga gonili pustinski razbojnici, nabraja sve nedaće u oluji, u buri, na zemlji i na moru. I kaže da je 3 puta molio Gospoda da od njega ostupi žalac, on imao bolest neku vrstu padavice. I molio je 3 puta Gospoda. Gospod kaže ne, moraš se kroz nešto spasavati, dosta ti je moja blagodat, dosta ti je moja sila. Upravo danas kada slušamo ljude, mnogi se žale, teško žive, neko se žali na svoj žalac, za nemaštinu, neko na bolest, neko na samoću, neko na lošu plod u njivi. Svi se uglavnom nešto žale. Ali poruka apostola Pavla i Petra je da upravo nikada Gospod nama neće dati teži život nego onaj koji možemo da podnesemo i da možemo da vodimo kao Hristovi sledbenici. Upravo ta sila, a koja je apostola Pavla štitila i bodrila, postoji danas u ovom svetome hramu i u svim svetim hramovima i najjače se pokazuje upravo u svetoj liturgiji, da nam Gospod samoga sebe daje svoju energiju i svoju silu, da ono što mi ne možemo, ono umjesto nas podnese. Nije ni čudo što svijet proslavlja ova 2 vrhovna apostola. Na njima oni su stubovi crkve pravoslavne. Oni su 2 krila sa kojima mi duhovno letimo prema nebesima. I zato su mnoge svetinje upravo njime posvećene. Počevši od Dalmacije da je Pavle propovedao, pa preko Trebinje, Hercegovine, Bosne i Hercegovine, evo i ovdje slavi Šaba, slavi Vladimirce, slavi Ribari, slave evo i ovdje u Dobriću i prizivaju njihovo ime. Zašto? Upravo zato što su naši preci bili svesni koliko je njihova pomoć bitna čovjeku, njihove poslanice koje su pisali da nas ohrabre, ojačaju i osnaže. Zato čestitajući danas ovu slavu Tati Anastasiji, Otcu Zoranu i svima vama i parohijanima i onima koji ovdje sa radošću dolazite, želimo da ta sila Božja koja se nemoći pokazuje bude uvijek sa vama, da blagoslov ovoga svetoga manastira ove svetinje ponesete u vaše domove, vaše škole, na vaša radna mesta i da znate da oni nisu prisutni samo danas, nego su prisutni uvijek i svakda u našim životima. Zato čitajte redovno poslanice apostola Pavla i apostola Petra i ispunjavajte ono što njima piše, jer se na takav način proslavlja i apostoli Petar i Pavle, a ne samo kada dođemo nekada na slavu. Želimo da uvijek proslavljate Petra i Pavla, a Bog vam da svoju silu i snagu, da pojačate svoju veru i da vam sve to pričeše, danas kada se pričestite bude na zdravlje i na spasenje. Kraj Drine sa cvetnih livada.
slavnog vremena. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena. Proći ćeš puteve duge, vidjet ćeš kraj. Spasi Bože selo ovo i posjeti ga milošću svojom u sve vekove. Spasi Bože hram ovaj i sve one koje se u njemu mole, sačuvaj u vekove. Spasi Bože narod tvoj i blagoslovi nasljeđe tvoje svaka i u vekove vekova. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena. Prestolnici, seljenija, učitelije, vladiku sjekolite, mir, seljenje i darovanje, dušam naši, veliju milost. Slava Otcu i Sinu i Svetome, i prisne u vijeki vjekova. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, visoko prepodobni Oče blagoslovi. Hriste Bože blagoslovi, jelo i piće slugama tvojim, jer si svet, sada svagda i u vekove vekova. Amin. Rekla bih par reči, pa vas molim za malo trenutak tihu sada iskoristila. Prvo da se zahvalim svima vama koji ste došli, se zahvalim časnim ocima, mome dragome sinu i svim mojim dragim prijateljima koji su došli i onima koji su bili pozvani, ali nisu bili mogli u mogućnosti da dođu. Možda su kriterijumi za to kome i kada treba da dodeliti zahvalnicu različiti. Obzirom prava starešine manastira i donatora koji je ištampao predivne zahvalnice u Beogradu, dala sam sebi pravo da po svojim etičkim kriterijumima, izvesnim ljudima za ovu godinu, a i za minule godine u ovoj eparhiji, dodelim neke zahvalnice. Neću naravno obrazlagati zašto tome, reći ću samo par reči, da sam primetila, ne samo ovde, nego uopšte, da se mnogo više vrednuje ako je neko nešto, izvinjavam se gospodinu pravnom inženjeru, vrednuje ako je izgradio nešto, česmu, izgradio zidine, kule i gradove. Hvala Bogu, treba graditi, treba renovirati sve to. Ali se zaboravilo nešto osnovno. Koliko bi manastira ostaje praznih, studenica spala na možda 10-12 monaha, bilo jedno vreme i na manje. Šta će puste građevine ako u njima nema života, ako u njima nema duha onih koji ih nose? Naravno da svaki senzibilitet ličnosti svakog starešine nosi na neki način duh tog manastira i daje mu na neki način pečat. Svako služi po svojim darovima koje mu je Bog dao. Ja ne mogu da budem slikar ili mislim ne znam nešto drugo, da ne pominjem, ali oko mene se okupaju ljudi sličnih senzibiliteta i svako od njih je, verujte, dao više nego što je mogao da doprinese duhovno
razvoju, kulturnom razvoju svakog manastira u kome sam bila u ovoj eparhiji. Znači, postoji nešto što se zove i ova godina, a postoji nešto i što se zove minuli rad. Tako da ću sada podeliti ove zahvalnice. Evo, prvo da se zahvalim na prvom mestu, po nekom redu, eto tako, da nemojte shvatiti redosled je po nekom pitanjima koncipiran, ali na prvom mestu su kumovi slave. Naši dragi Beograđani, gospodin Saša Bulić i Zoran Petrović, iz Zemljana. Zahvalnicu ne mogu da mimoiđem gospodina Branislava Kovačevića za sve ove godine renoviranja crkve nisam došla, a onda kad sam došla završavanju crkve i za vreme mog ovde već bivstovanja, završavanja krova. Naravno, on je čovjek odradio svoj posao za novčana sredstva, ali je izašao u susret milion puta je pomogao na način na koji je mogo, kako samo ja i on znamo. Tako da smo našli rešenje za mnoge situacije i u ime toga sam mu zahvalna za svu saradnju dosadašnju i za svu eventualnu Nego sam pročitao da su, kaže, zahvalnice u crkvi nisu nagrada za prethodni, nego podstrek za budući rad, pa se ja nadam da sutrašnji dan, ali ja vam se zahvaljujem za ovo što je počeo. Ja ne mogu sada, ja moram prosto, bit će malo iznenađenje, on je čovjek koji uvek radi, vrsnom filmskom montažeru i televizijskom, po potrebi snimatelju, koji 10 godina saradio sa mnom, Miroslavu Tepiću, za sam različni godinski rad na filmu, za sve buduće i za sadašnje, za Mačkov kamen i za sve ostalo. Mnogo hvala vama i vašim ministarima. Daliborki i Branimir Đokiću. Molima samo za tišinu, produkcijskoj kući Delius Film, Ivanin Kostić i Hadži Aleksandru Đuroviću koji trenutno nisu sa nama. I zahvalnica se zadaruje jednim divnim ljudima, gde ne mogu nikoga izdvojiti, a to je porodica Marić koja je od 365 dana, 367 bila sa mnom. Zahvalnicu dodeljuje isto nekome koji je izašao u dana, u noći, kad je mogao i kad nije mogao, u susreta, što smatram isto značajnim ovih graditeljskog, ovdje čak i značajniji, čovjeku pružiti pomoć kada mu je potrebno, izaći mu sutra, znate ćemo i pa ćete veće ljubavi od te, Marku Nebojkoviću. I naravno i našem dragom bratu Svetislavu Stankoviću koji uvijek uzvratuje Znači tu još su ove dve zahvalnice koji nisu bili tu. Još bih samo rekla dve reči, da se posebno zahvaljujem mojim mnogostečenim prijateljima i poznanicima, nadam se budućim prijateljima, dr. Kijani iz Beograda i dr. Dejan iz Zapra, koji sam nedavno upoznala, ali stvarila jedan lep odnos, jednu lepu saradnju, koja se nadam da će se u buduće produbiti još više i da ćemo biti još bolji prijatelji i još bolji saradnici. Ima jedna ovako posebno veliko hvala sa moje strane. A ja bih sada zamolila naše časne oce da mislim da su ovi divni ljudi zaslužili jedno mnogo
za sljedeću godinu za slavu od prisutnih. Ovdje, pošto nismo pitali slavu pod crkvom. Ako će neko novo, bravo, ako će to crkva, dobro, došli, parče, kolače, za gospodine, bravo. Prijatelji, ja nisam neki govornik. Ali si muzičar. Si harmonikar, dobro. Ne želim sve se da kažem ono što mislim. Sad, što kraće, da ste David, drago mi je da danas prisustujem u ovoj nekoj besedi. Drago mi je da vidim ljude koji stvarno žele na neki način da se uključe, da pomogu ovom našem sadašnjem manastiru, bivšoj crkvi. I ja sam deo ovog tima i ovdje su moji koreni. Posebno zadovoljstvo mi je zbog toga što sam upoznao jednu divnu osobu. Nije ovo baš tako lako reći za nekoga koga vrlo malo poznaje. A to je naša sestra Anastasija, Mati. I ona je vrlo interesantna jedna osoba, jedan intelektualac koji je došao u ovu sredinu našu, kakva je, takva je. Imamo razred sredine, obitelji u Srbiji sa različitim profilom obrazovanja ljudi. Možda baš nije ni dočekana kako najbolje to bi trebalo da bude. Naravno, teško je jednog one u duši umetnik, one u duši čovjek koji možda kreativac, naši ovdje, da kažem, seljani, naše okruženja, moje familije, prijatelji, svi, ja sam iz Dobića ovdje, ne mogu da to sve sagledaju. To je ona kvalitetnija. Evo, ja sam se našao jedan od tih ljudi da je pomogne, kao i vi što svi ovdje. To je istina. To je stvarno istina. Ovdje se treba govoriti istina. Bar u jednom. Tako je. Tako je bila neka istina. Tako je. I hvala vam što je podržavate, ne samo manifestaciju, podržavate uopšte našu pravoslavnu crkvu i sve što okružuje ovaj narod oko naše crkve. U ovom trenutku, evo ja to sam prihvatio da idući godine budem domaćin i bravo. Ja kao neko sa zelenom koji smo eto probali malo da pomognemo za ovaj trenutak i za ovu slavu, čestitam vam i želim svu sreću, imate puno pomoć.